Ali ai mày cạn như còn ngàn như chỉ tông ngàn hả? Như Ali sân khẩu dòng li tao nhà xuất chiếu sang sẻ đèo hả? Sân khẩu dòng được chim to li thiếp nhìn cái thiếp nhìn hả? Nga chế chế trong bạn mẹ cái như chịu ở này hả? Hạ tao nhà xuất sang sẻ chảo xuất thấy răng nó như hiểu cái biển tapi như nhà xuất đây mấy xe to lấy xem nhìn hả? Như hay xỉ bao như thế bắn tới hay hầm đó nhân họ nhân mấy họ như thế bắn chân nhân xích đấy trong cái à mày không? Sitla negara cái phận nó như thế negara cái phận nó còn đó đấy như nhân shit đấy negara cái phận nữa quá một biệt nó đấy như nhân shit đấy negara cái phận thế nhau bên mình nói các bạn còn đó đấy như shit đấy nhau ngày qua đang chinh phục cái phận nó đó bằng HP về nhau cái nó tại đây ngay phân lớp còn chi bay rồi saya dulu nikah sama orang yang punya apa kedai punya kedai saya nikah sama dia lalu saya pengobatan tradisional turun pergi dulu kan saya di Sintang bini saya orang Sintang sana kalau kampung saya pergi Sintang sekitar mau 8 jam atau 7 jam lah gitulah kan. Oh, kamu dulu ngobatin orang? Dulu saya ngobatin orang di kampung saya di tradisional. Ngobatan tradisional kayak fungsi sinsang tahu kah? Iya. Mungkin abang tahu lah ya kan, kalau di Kalimantan punya tradisi kan. Iya. Lah kayak itu mungkin saya kurang layan nih apa dia saya tidak tahu karena saya sibuk kerja sama luar kota gitu, kadang-kadang dipanggil orang ke luar kota. Iyalah. Kadang-kadang orang bisa panggil ke Hong Kong luar negeri lah gitu lah, sering ke Malaysia sini, kucing. Lah kayak itu saya dipanggil orang ke Hong Kong sana, saya habis pengobatan tradisional, balik itu dia tidak mau sama saya, dia usir saya. Baju saya dibuang, sapunya tusuk badan ke saya, satu anak. Tapi saya nikah orang janda. Orang janda. Sudah. Laka itu dia bilang saya pernah boleh kembali. Sudah sekitar tahun 2024. Habis itu saya tidak mau ingat lagi, lupakan semua saya. Saya ke Malaysia kerja. Kenapa nggak usahanya? Itu semua saya kasih dia. Loh, biarpun dikasih sama dia, kalau dia nggak ada pengalaman seperti macam kamu, macam mana? Dia yang kerja, saya tidak. Toko itu. Lalu itu saya sudah luar negeri ke Hong Kong 1 bulan itu, laka itu saya balik. Saya punya tas dibuang, dia videoin saya, maluin saya. Disebarkan media sosial, semua tahu saya kena sapu. Guru, kenapa kamu kena sapu istri kau? Aku bukan kena sapu, saya kena tusuk ujungnya. Itu sial bisa 3 tahun katanya. Langsung saya punya pengobatan tradisional, saya sudah tutup semua. Saya punya guru-guru itu, tradisi itu kan tahu lah kan? Saya tutup semua, maka itu saya datang ke Miri 1 tahun kerja. Di Miri di mana? Miri di Pasar Miri. Kerja Sinjang punya bangunan. Sinjang kamu tahu lah, mungkin terkenal itu ya, kan. Saya dulu juga pernah ikut Sinjang. Saya kerja sama Sinjang 6 bulan. Bapak saya cakap itu makin tinggi kau kerja makin bahaya. Lebih baik mundur aja dia cakap. Iya memang tinggi itu angkat besi di atas itu rotengnya itu kan. Lalu saya kerja restoran. Habis restoran itu bapak saya sakit di Timbelen, masuk rumah sakit. Timbelen kamu tahu lah kan, ada Borneo, ada KJT kan. Nah, bapak saya masuk ke Timbelen, saya jaga dia, saya cari kerja di Facebook. Kerja restoran lagi, Ipoh BBQ seberang tuh, Padungan tahu lah, ya. Sini kan seberang. Ya. Kerja hampir mau 2 bulan. Berhenti. Tapi masuk gajinya cakap sekian, bagi gaji tidak sesuai. Saya tidak mau. Berhentilah, tidak sesuai.
Coba saya cakap, kamu kasih sekian, tapi kalau kita gajian tidak sesuai, kecewa tidak? Ya, betul. Tapi saya tidak berantem. Saya bilang, kalau kita jadi lelaki, ada berkumis, cakapnya harus tepat janji. Ya, betul. Jangan bikin aku kecewa. Masuk bilang sekian, tapi gajian tidak sama. Kecewa. Kamu tidak punya ini kah? Apa? Tidak punya kepikiran untuk buka lagi usaha kamu itu, keahlian kamu itu? Tidak. Yang pengobatan tradisional. Iya. Kalau saya buka, pasti ramai lagi. Karena saya sudah tinggalkan begitu saya lupakan aja dulu sementara. Yang nggak usah buka satu tempat, buka di Pontianak kah, di Binyo kah? Sebenarnya saya mau cabang di Jakarta. Nah. Oh, di Jakarta bagian Jawa-Jawa sana sudah banyak oke. Abang ini mau tahu, karena pengobatan tradisional ini kadang-kadang saingan. Iya, betul. Saingan adu ilmu. Adu ilmu bukan adu bicara. Iya. Adu penggelapan. Kalau kita tak lihai kena. Paham tidak? Iya, iya. Dia pakai ilmu yang dia kan tahu. Kau punya guru kayak gimana. Kita kan ada 3 jam yang tidak menjaga badan kita. Bukan setiap hari ada jaga loh. Sama kayak Melayu punya dukun-dukun lah kan. Kalau kita waktu yang kosong hari besar itu dia tinggal badan kita, mana dapat jaga. Aku kena sekali ya. 1 kaki tidak bisa jalan kayak kunci semua. Otomatis mau gimana? Bapak bantu undang guru datang, tidak datang. Saya badan kena kunci semua. Mau jalan tidak bisa, mau omong tidak bisa. Mulut sudah tutup. Kunci dia. Benar hebat tuh ilmu sana. Di mana yang kena ilmu itu? Kena kampung saya, Bang. Di Singkawang. Singkawang. Bapak saya ini mau Singkawang gimana ini? iyalah, sana banyak. Ini mau gimana ini? Wah, mau buka mulut nggak bisa. Kalau undang itu kan ada 1 kayu tuh. Panjang begini kamu tahu lah yang tatung itu kan. Iya, datang. Saya cakap bapak ditunjukkan ketok 3 kali nyaling-nyaling loncengnya dibunyi. So bapak bunyi di lonceng kan ada lonceng kan? Saya suruh diloncengin, laka itu ditumbuk itu, langsung badan itu macam satu api datang masuk ke badan saya, lepas dia semua. Bajunya disobek semua diganti baru, langsung dia tulis sepertinya tulis mantra lah gitu kan, satu badan gitu mantra, langsung mandi air kumbang. Lalu dia punya ilmu hitam itu lepas dari badan saya. Mau sampai kayak kerja 3 hari bangunan, Bang. Parah kah itu? Bisa kunci 1 badan. Ya, kamu kena ini, kena apa itu? Macam Dracula itu. Kamu hantam pakai hantu. Aku begini. Hantu bekong kamu hantamnya. Dia orang itu panggil hantu. Aku kan orang punya toko kan kena sesuatu, jadi gelap. Orang mau belanja tak nampak, hanya nampak kuburan. Iya. Aku kan cuma bantunya begini. Aku dilepaskan barangnya, tapi aku kan tidak melawan dia. Hanya saya melepaskan barangnya supaya tokonya bisa masuk orang daripada tidak bisa nampak rumahnya halus. Kayak abang punya toko kan ramai, tapi saingan di depan gitu loh. Ditutup. Dia pakai sesuatu yang kuburan itu tanah kuburan nggak apa? Mungkin dia baca-baca kayaknya kan. Dia lempar ke tempat situ, jadi orang tak nampak lah, nampak kuburan saja. Ya untuk memutuskan jalan rezeki kamu itu. Lalu dia suruh saya nampak, suruh saya loya pergi ke tempat saya. Ya lalu saya loya lah. Kamu punya tempat kena sesuatu. Lalu dia suruh saya ke tempatnya, lalu saya cuci. Tapi dia memang pakai itu punya. Pakai kuburan muslim punya. Iyalah untuk memutuskan jalan rezeki kamu. Kalau dikasih itu kan kamu tidak dapat rezeki, dapat pun tidak seberapa. Lalu saya dibersihkan pakai pasir, pakai garam, disapu-sapu, dibersihkan, cuci pakai air bersih. Laka itu orangnya baru bisa dapat masuk ke tokonya. Dia cakap mau kasih saya berapa, angpau terserah. Sudah masukkan. Alaka itu ilmu besok itu hantam saya. Gila kah? Gitu. Sekarang kamu masih tidak pakai apa-apa lagi? Tidak, saya lepaskan semua. Tidak ada apa-apa. Kenapa tidak? Kenapa dilepas itu? Susah. Kenapa kamu tidak pakai terus?
pakai peterus. Sekarang kita kerja tidak pengobatan orang tidak bisa lagi. Kecuali saya undang dia, jaga badan saya ada dalam bahaya gitu kan bang. Iyalah maksud saya tuh tidak perlu diundang. Maksudnya tuh jadi kawan kamu sehari-hari. Oh itu tidak bisa. Itu perlu mau diundang terus. Karena dia memang ada masalah pasti dia kita Datang. tunjuk dia. Kalau dia jaga kita dia pun mau kerja juga bang. Dia kan banyak pekerjaan juga kalau Balang itu tidak nampak punya. Dia perlu banyak bantu orang juga. Iya, tapi kan karena kamu kan awalnya karena kamu dikasih makan kan? Awal kena saya sih saya kena musibah bang. Hampir mati. Itu barang datang sama kamu. Saya umur itu 18 tahun bang. Bukan kamu minta sama orang kan? Tidak ada. Berarti itu barang datang sendiri. Dulu saya dapat musibah begini bang. Saya kerja restoran di Jakarta. Usia 18 tahun 2002. Iya betul tahun 2002. Tahun kuda tanah nggak salah betul. Saya kerja restoran baru pergi 2 hari Jakarta. Masak perang kena pecah gas sih badan saya hangus. Satu badan. Kasih 3 kilo. Sini patah. Dulu Ya. tak ada 3 kilo. Dulu Yang itu besar itu. dulu itu minyak tanah yang bukan gas itu yang tumpah tahu nggak yang Oh iya, tumpah. iya. Pernah tengok yang tumpah punya isi minyak tanah itu. Nah itu mungkin tumpahnya itu mungkin agak lama kali ya. Anginnya itu agak kuat mungkin sengnya agak lembek. Dulu kamu pernah ikut satu geng dengan Tatong? Dulu cap kome kah? Ah, Oh pernah udah beberapa kali sering. memang geng Tatong kamu kan? Tidak bukan geng. Alaka itu saya Ya lah maksudnya kamu bukan geng main Tatong itu. bukan beda. Itu beda. Saya memang dia datang sendiri bunyi. Tapi sekarang udah dibuang. Udah. Buang. Saya udah keluar dari negeri sini. Saya undur dia ke tempat dulu kacau saya. Kalau barang itu kacau nggak ada lagi. Sekarang ada gitu. Berarti sudah habis kamu. Kosong betul kosong. Jadi kalau seandainya ada orang mau minta obat, kamu masih ingat? Oh masih ingat lah sudah tanam sini. Biarpun dia tidak nunjukkan. Oh iya sudah lama. Berarti kamu ada keahlian. Gak ada alian. Ada keahlian, tapi Iya. awalnya ada orang bantu. Ada. Bukan kamu punya keahlian karena kamu punya kepintaran. Dia melukat masuk ke alian saya, ke pintaran saya. Lalu saya ingat tulisan kayak buka resep obat kan. Buka pak. Abang sakit apa? Nanti pegang. Buka. Abang Ya, ambil. kamu dibantu. Dibantu kah? Itu namanya Kalau ada orang mau minta obat sama kamu, Nah, kamu minta bantuan, kamu bisikkan dengan dia. betul. Kamu tuh me. Ayo, ngay còn xuất hỏi này cái phân vị. Lalu itu saya itu hampir mau mati bang. 7 hari tidak sadar koma. Sini patah, sini tulang saya patah, sini lepas, badan saya kayak vampir, tahu nggak vampir? Iya. Wah dagingnya hancur pokoknya. Ini 1 kilo 2 kilo ada jatuhnya. Laka itu, abang saya kan ada di Jakarta. Wah ini tidak ada kesempatan hidup masuk ke ruang ICU. Langsung dikasih ICU itu sesak nafas itu. 7 hari itu saya sadar badan saya kembang semua, kembang. Maka itu satu orang datang, dia punya kumis panjang sekali. Dia cakap, kamu nak mungkin mati. Dia cakap, saya tahu. Di telinga cakap, kamu nggak mati, tenang, aku bantu kau. Dia cakap, aku apa tak mati, badan tidak bisa bergerak, badan tidak bisa. Kamu kenal sama itu kak? Sama Pak Anam itu, si Anam, Anam yang yang di Peneraman itu. Pendalaman? Iya, Pak si Anam yang Oh di tidak kenal, Peneraman itu. tidak kenal. Dia kan terkenal juga itu, tapi sekarang udah meninggal. Oh udah meninggal. Iya. Kalau Singkawang Cap Kome itu dulu aku ada ikut, sekarang tidak.
Semenjak saya sudah datang ke sini, Dia kan Tyson juga itu. Tyson. Semenjak saya sudah datang sini, barang itu saya tidak undang dia, tidak pakai. Dia mungkin di rumah saya kan ada altar saya tuh, nengok altar saya. Kamu punya kawan itu satu agama dengan kamu, tapi masih dapat bantu orang Muslim juga. Saya dulu memang hancur badan saya, Bang. Sama dengan Pak Anam itu, kalau punya Pak Anam ada yang Islam, ada yang Jiu yang moson. Ah, ini dewa saya nih, Bang. Ah, ini nih. Dewa saya itu dewa Kerasati. Kalau dia datang, muka saya macam monyet. Ini kamu. Ini saya nih, badan bajunya ini berapa juta ini bikinnya. Sekarang kemana bajunya? Ada di kampung. Iya, kamu ini udah kerasupan ini. Ah, ini surupan nih. Nah, dulu dia keluar nomor guncang di kota Singkawang. 5.000 orang itu, 5.000 aja bandar itu tidak berani terima. Takut dia. Kalau udah kerasupan macam itu, mau buat apapun bisa. Ini tempat Ini saya. di rumah kamu. Iya, Kamu ada ini. pekong sendiri. ada pekong sendiri. Ini pekong saya. Ah, ini pekong saya. Ini tekong. Kalau manggil ke situ lah kamu. Kalau saya undang dia masuk. Sekarang diundang masuk. Oh, tidak lagi. Saya tidak ada. Saya sudah tidak ada. Saya sudah lepaskan dia, udah undang saya. Kalau saya masalah namanya dalam kecelakaan bahaya gitu, kita bisa suruh dia lindungin aja. Lindungi. Tapi sementara ini sekarang nggak lagi. Enggak, Nggak bisa dipanggil. nggak bisa. Nggak bisa melindungi sekarang kamu. Karena udah dibuang. Udah. Yang buangnya siapa? Kamu sendiri buangnya. Aku tidak membuang dia, aku cuma suruh dia balik ke asalnya aja. Kan ada tempat saya di situ, ke asalnya dulu. Pekong kamu itu masih lah. Masih Berarti diam di pekong itu. diam di rumah lah. Asarnya di sini, rohnya di sana. Ya jaga keluarga kamu itu. Ah, betul, kamu pandai. Bapak saya hampir loh tahun kemarin. Hampir pergi aku bilang, jagalah bapak saya. Yang tahun Imlek kemarin, Imlek itu Imlek itu dalam rumah sakit terus. Mana ada Imlek kami? Ada. Ya, tapi biarpun itu ada di sana, Oh, kamu percaya juga ya Bang barang-barang itu ya? ada juga yang percaya, ada juga yang tidak. Ada yang juga main. Karena begini, saya pernah membuktikan ke barang-barang itu ada nyatanya. Adanya. Itu kan hanya bedanya. Ada yang Bang, ada yang cari keuntungan. Ada barang begini, cari ini. Nggak boleh itu. Ini kita datang ini, dia tuh tolong orang, bukan cari ini, cari keuntungan pakai DWD. Orang ngasih, ambil, tidak ngasih ya udah ikhlaskan aja. Ada yang buka harga, wah tatung sekian, ngobat sekian berapa, ya kan? Tidak Ada bisa kayak itu. gitu. Oh, tidak bisa. Kalau saya ada tak masalah, tak ada juga tak masalah. Yang penting saya turus. Berarti kamu di sebelumnya itu kamu yang ngobatin, berarti karena kamu udah bisikan. Tapi sekarang biarpun nggak dibisikin, Lihat orang gitu ya. di dalam otak kamu lah. Ingatlah gitu. Oh, kalau obat-obat gitu banyak yang aku ingat lah. Ada. Pakai herbal itu lah. Iya. Karena saya sudah hampir mau 10 tahun loh, Bang. Hampir mau 10 tahun. Bukan 10 tahun, mau 23 tahun loh. Cuma saya pengobatan aja 10 tahun lebih Jadi aja. kalau kamu mau ngobatin misalnya jauh dari Singkawang ke Sintang, dia itu memang udah ngikut kamu dari belakang. Ya, ikut terus. Saya tabrak mobil, tahu nggak Bang? Mobil saya parah semua. Tapi saya orangnya tidak ada apa-apa. Iyalah. Airbag pecah 2. Saya punya kursi depan itu pindah ke belakang, airbagnya pecah, cuma tangan saya kena sedikit aja luka. Di mandor, jurangnya hampir mau 3 meter. Itu kamu punya barang nggak bisa lari itu. Tapi masih tidak bisa lari ya? Tidak Kalau bisa. Abang lihat. Betul Bang. Tidak bisa lari. Kalau saya Tidak bisa lari. Kalau saya Tidak bisa lari.
namanya di situ. Karena dia itu nah, Walaupun saya tidak, dulu dia banyak tolong saya, bang. Saya tidak bisa, dia tidak bisa. Kamu sekarang tidak bisa. Cuma saya tidak banyak mendengar dia, bang. Dia sudah kasih saya mobil, saya hancur. Motor ganti berapa kali. Kampung saya pun bingung. Kali ini beli, berapa hari lagi saya jual beli baru lagi gitu dulu tuh. Teman-teman ya bingung. kebanyakan kamu mengkhianati dia. Tapi uang panas itu, bang, sebenarnya. Iyalah hasilnya. Hasil uang panas tidak bisa lama, aku percaya. Aku karena kenapa kayak ada penghina Kenapa? dia. Karena kamu tidak dibuat kawan. Kalau kerja bawa itu kamu jadi kuat tenaga kamu, dibantu terus kena dia. Oh dulu memang begitu, bang. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa sakit gitu. Tapi Bang. kalau masuk badan kamu panas. Nah, saya umur 19 tahun kena barang itu. Badan saya sudah sembuh, tapi agak sedikit sembuh lah. Dia tuh bikin saya tangan lurus. Saya dulu jalannya kan pincang, bang, begini jalannya. Anak kecil tengok, anto, teriak dia. Aku jalannya dulu begini, betul. Karena di sini ulatnya begini, bang, di atas. Di sini gini. Tapi bisa lurus. Nih, tangan saya coba tengok. Ini begini. Dia sekali dalam. Wah, ini berdarah, bang. Berdarah dia. Laka itu dia pakai kertas. Tahu tak kertas biasa yang orang sembahyang itu, tahu gak? Dia hapus begini. Wah, darahnya nggak keluar. Sampai sekarang dia Tapi kalau dia tidak masuk, kamu tidak bisa lurus lagi. Oh iya, betul. Makanya dia itu berusaha masuk dengan kamu biar kamu lurus lagi. Bapak saya marah. Lagi. Bapak saya marah. Kamu ninju, kamu mau ngasih lurus sama kamu tidak terasa karena roh kamu udah diganti dia. Kalau saya lurus begini nggak bisa, bang, dulu. Iyalah, makanya Sekali dia datang langsung begini ya. Tangan saya kalau saya mau patah. Bersyukur tangan saya bisa sembuh. Saya badan bisa. Cuma cacat beginilah, bang, tak apalah kan. Daripada saya pincang jalannya. Iya. Masih nasib ada itu kamu. Masih dibantu kena dia. Nah, Tapi kamu tidak dapat melihat barang halus. Halus. barang harus, Halus. barang harus, Halus. barang harus, Halus. barang harus ah. Yang nggak dapat kan? Tidak dapat. Ah, cuman kamu siapa? Saya harus yang goy, saya ke sana 1 puluh dari banyak untuk masuk. Tak ada apa-apa. Macam mana mau bunyi? Barang yang kena kamu bawa macam apa? Ah, Kawan saya itu di situ banyak hantu katanya. Semua pernah dikacau. Saya pergi, mana ada? Dengar pun tak ada. iyalah hantu yang ganggu orang-orang yang biasa ganggu orang itu di bawahnya hantu yang kamu bawa. Macam mana mau bunyi dia? Saya bilang kalau kamu bisa tangkap hantu itu saya bayar berapa? Saya bayarin kalau ada. Saya nggak pernah lihat hantu sampai sekarang. Nah. Dulu memang saya takut, bang, sekarang saya tidak ada. Saya tidak percaya ada itu. Saya tengok itu dia pun tak ada bunyi. Sini ada hantunya nih di sayap sana di Ada. tempat kerja itu Ada. perempuan yang nunggu. Tapi saya biarpun biasa kan budak itu hari kan ada kerja malam itu orang sana. Biasa ketemu katanya. Itu orang-orang itu ada kawan saya pun pernah ketemu. Tapi kalau Tapi saya tidak pernah biar sendirian pun tidak pernah. Kalau saya tidak dapat musibah kayak gini, bang, badan saya tak ada barang kayak gini. Betul. Tak ada. Saya dulu Cuman kalahnya punya kamu itu nggak bisa dekat dengan orang muslim yang alim. Pas. Dia lari. tapi kalau saya sama yang muslim itu, bang, dia punya ada datuk juga. Dia Ada datuk itu. semua itu. Dia itu datuknya itu, datuk saya itu, dia tuh tidak boleh ada campuran sama B2. Iyalah. Dia sangat itu vegetarian punya. Dia tidak makan penggang ayam. Dia hanya makan penggang ketumpat aja. Dia Nggak punya mau datuk. makan barang ayam berdarah. Saya punya datuk itu dia tidak mau makan darah punya. Ada datuk kan mau, sekali datang darah kan. Kalau dia tidak, dia hanya penggang, lokot tembakau yang berkurung, kopi yang pahit. Dia baca Al-Quran. Wah, kacau.
Yang muslim. Namanya pemain oke. Mana tahu lah gimana caranya banyak lah pokoknya. Muslim itu kan, Muslim mah. Hmm. Tapi dia jarang mau masuk badan saya karena saya makan babi terus. Iya, yang di mana mau. Kalau saya tidak makan babi, datang Yang bang. Kristen itu mau masuk terus sama kamu. Nah, karena saya kenapa saya makan babi pak? Nah, kalau saya tidak makan babi, puasa 1 bulan begitu, wah dia datang, oh, kuat tuh dia, ngobatin orang kuat tuh. Kalau tidak makan babi. Dia tuh datu ini datu apa ya? Iya, datu Sirawan. Ustadz itu. Dia datang pakai tongkat, Iya. peci putih. Bagus pas semua. Iya, Kumisnya berpakaian banyak putih begitu. itu orang Dia bagus. pernah kasih aku tengok, alisnya panjang dari sini. Tapi mukanya tuh wow, itu ratus ribuan tahun ada orang itu. Udah lebih dari 100 tahun itu. Lebih bang. Namanya Sriawan. Hari sudah dia. Tapi saya tidak undang dia datang. Kalau datang dia, wah badannya. Dia punya daun yang sirih. belum lari kamu punya itu yang Kristen masih diam di rumahnya. Dia punya itu daun sirihnya langsung kuat. Langsung kuat badan saya bau daun sirih. Kalau kamu bawa ke sini, kuat kamu kerja, dibantu kena dia. Tapi duitnya itulah cepat habis, panas. Kali terima gaji ada saja tujuannya, ke sana, ke sini, ke sana kan? Nanti beli amoy lah segala macam lah kan. Beli amoy. Oh, yeah. Dia ngay cổng những cái thằng nè, cái dao có chèo với không tỏi không hả, cái pen sắt chèo với không, cái masalah kasus sudah selesai apa belum? Kalau kamu sembunyikan kasus, kalau kasus ini tidak selesaikan, otomatis kamu ditangkap lebih parah lagi. Ingat ya, lebih baik kamu tuh selesaikanlah masalah, dinyalakan aja lah dulu. Karena kamu sudah kriminal, Cinyan Fei. Lebih baik kamu menyerahkan diri, selesaikan kasus kamu, otomatis kamu tidak ringan. Kalau kamu masih sembunyi di situ, kalau udah tangkap kamu, lihat aja. Siapa itu? Siapa? Ada Kawan kamu. terminal kriminal, kelahi bawa pisau dilukain orang. Laki-laki. Ah, Cina sama Cina. Ya, Tidak, itu ada di mana dia? ada di Jakarta. Yang masalahnya itu? Masalah kena kawan saya, luka lah kawan saya, suruh dia menyerahkan diri. Iya. Kalau tidak menyerahkan diri, kalau tangkap kalau lebih parah. Masalahnya di situ juga. Iya. Tidak, begini saja ada caranya. Ada caranya. Dia suruh menghindar dulu, nyerah. Tapi dalam dia menghindar, Di Jakarta. Iya, kejadiannya di Jakarta. Kemarin itu masalah pengancaman di Singkawang. Dia lari ke Jakarta. Kasusnya belum selesai, lari ke Jakarta. Jakarta satu kasus lagi. pergi ke Bandung. Ah, lari ke Bandung. Betul Abang cakap. Nah, tapi di belakang harus ada yang ngurus kalau mau selesai. Kalau Ya, dia cuman kabur, lagi. lebih parah lagi. Saya sudah selidiki kasus ini. Kalau tidak selesai, gak parah gitu. Sudah luka, jahit berapa nih? 15 kali jahit. Dia pakai pisau. Gini, wah panjang lagi. Berapa ulat patah? Kelahi pakai pisau. Dia beli di Pancoran dia kemarin tuh. Di tahunan itu kena. Ah, Tahunan yang kalau menyerahkan diri. dia sudah masuk 2-3 kali penjara, tapi masih aja begitu dia. Ya kalau pihak korban itu tidak menekan sama dia. Kalau dia karahi sama saya, bukannya pisau lukain badan saya tuh ambil tuh tusuk ke leher dia. Kalau saya boleh coba.
Itu orang tua dia pukul dia. Oh, masa orang tua mau dipukul? Orang tua. Dia kan maluin bininya, dia cari dia lah gitu. Ngapain bini saya salah apa? Kok kamu malu-maluin bininya? Langsung dia ambil pisau potong tangannya. Mati kau. Senyum boy. Kau laju-laju kau cepat. Negeri ini. Ngeri lah. Suruh dia menyerahkan diri, nanti selidiki kasusnya belum selesai, kalau nanti ke Kapolda, kau belum lagi. Banyak orang mau tangkap dia, masalahnya. Nanti di Malaysia saja. Itu orang tidak boleh lari, harus hadapin kasus. Ada kasus masuk jeruji besi. Tetap masukkan juru besi. Itu hukuman perbuatannya. Berani buat, berani tanggung jawab. Tidak, itu kalau kawan kamu dia suruh menghindar, tapi menghindar itu di belakang harus ada yang ngurus. Itu yang kriminal itu bukan kawan saya, itu orang lain. Itu yang kena luka itu kawan saya tuh. Iyalah disuruh ngadap ke kawan dia. Yang Aku tuh mau tangkap dia. suruh ngadap dengan orang Aku yang tetap tangkap dia sampai lari kemana dia. Cari aja kalau dia ada di situ, di kerendang tuh. Posisi ada kerendang, dia bohong di Bandung, tak ada. Saya sudah kejap sekejap mata, saya suruh antu saya selidiki dia, tak ada di Bandung. Di Jakarta dia sembunyi. Kalau dia penampung, dia orang yang kriminal, yang penampungnya bisa kena masalah juga. Saya kata serius ini, kau dengar? Kamu jangan main-main kasus ini, harus sedikit kau. Kau sok jago di dalam Facebook dan TikTok. Bodoh kau main di media sosial. Cara kau. Bukan cari teman, bukan cari sahabat, tapi cari masalah. sekarang nih cari duit Iya, kan? suruh kerja Malaysia. Aku tidak mau ambil orang. Kalau kerja di Malaysia tuh bisa kena orang bunuh mati ya, Wak. Mana kalau orang sifat kayak gitu macam antum. Sampai lah. Sini orang semua kerja keras, kau punya bisa masuk tong besi ya, jadi Senin kau cor lah. Betul gak bang? Iya. Sini orang berkawan semua. Sini orang berkawan. Mana ada orang enggak? Saya sudah berapa project. Di Kalau kawan-kawannya harus saling membantu. kalau satu masalah, aku bukan omong besar, jangan kacau lah. Jangan. Saya tidak tidur aku kalau minum kopi itu. Apalagi kopi kok. Sampai jam 2 biasa. Ya. Jam 1. Obatnya kencing manis apa? Kalau Obat herbal- kencing manis. Herbal kan banyak. Kalau kencing manis sih agak sulit ya, Pak. Tidak lah untuk penahan ke Oh, untuk penahannya. Lumpur lampu lampion, mana? Itu lumpur lampu lampion sama sekarang kan banyak obat di handphone di apa itu? Di TikTok itu kan. sama daun kumis kucing. Akar daun kumis kucing dicampur daun pahit bertiga macam, direbus tiap hari diminum. Jangan makan yang manis, manis boleh sedikit. Otomatis dia punya kencing gura tinggi itu dia biasa rendah. Cuma 3 macam. Di sini ada nggak? Bisa cari nggak? Kalau kumis kucing lah banyak. Kumis kucing, daun akar lampu lampion, tahu nggak? Pernah tengok nggak? Baru dengar ini. Macam apa itu barangnya? Kamu belum pernah tengok? Tidak. Nanti saya cari Google, kamu tengok, kamu cabut kalau ada ketemu. Kamu tiap hari minum, nanti gula kamu turun. Kencing manis itu bukan kamu yang kencing itu yang manis, tidak, gula kamu tinggi. Bisa menyumbat saluran darah. Saraf-saraf bisa pecah. Bisa tidak hidup. Kalau terjadi kencing manis, matanya agak rabun dah. Iya. Orangnya agak lemah, Cepat terjun. badannya agak kering. Kalau kamu yang kencing yang kering punya, badan kamu cepat capek. Kalau yang basah, kamu hati-hati jangan kena luka. Itu mau periksa dulu. Pegang nadi. Kau sebelum makan saya pegang nadi. Periksa jalur darahnya sampai mana, nanti aku tulis. Sekian jam bisa waktunya, jam berapa minum, berapa lama kamu kena, nanti saya kasih tahu.
Ya kalau kamu menetap. Nanti kamu sudah sembuh, wah nanti semua orang cari saya. Saya yang sibuk tak bisa kerja. Tapi tak apalah tolong orang. Kan orang begitu. Tapi tak apa tolong orang. Tapi saya tidak minta duit punya, sukarela. Kamu mau kasih? Pasti dikasih ke orang. Paling saya nanti ada lebih saya kasih panti saya udah. Itu aja orang saya kasih tekong gitu. Jangan saya banyak makan uang kayak gini bang. Tak mau lagi saya. Saya makan uang keringat saya sudah. Iya, itu kan memang udah wajar. Wajar ya. Orang kasih petunjuk ngobatin itu memang udah wajar. Digigit urat obatnya apa? Hah? Ini netizen ini banyak tanya obat nih. Saya dulu kenal dengan ini di Manjalin dalam. Menjalin. Di dalam. Kamu orang Singkawang mana? Hah? Kamu orang Singkawang mana? Saya di Pinyu. Oh di Pinyo, Kabupaten Mampawah. Iya. Saya kenal dengan Singsang di Manjalin masuk dalam Tanah Rantak sana. Itu Orang bisa Cina juga. impoten orang itu. Udah. Dia juga begini tengok-tengok gini dikasih obat kita. Ini kawan-kawan tanya ini mau pakai. Ini mau pakai obat apa? Impoten itu harus periksa dulu. Kalau langsung ngomong itu nggak bisa. Periksa dulu. Ada satu anak yang paling. Sư phụ, mẹ sao? Halo, Halo. sao đây? Jadi apa nyen? Hai mày apa nih? Kasus siapa ya? Ayu kasus Afoy. Ni si còn Afoy mà Afoy mua handphone leo cái mỏ lab leo. Dia tuh sembunyikan kasus. Kasusnya lagi naik ke Musi galang danau mấy handphone đó hả? sorry ya kalau ngomong yang nggak benar ya. Itu tidak ada terkait ya. Tegas saya. Kenapa? Turunkan. Kenapa? Suruh saya golong dana buat beli handphone buat dia. Itu apa tuh orang itu? Emang gua tukang galang dana. Kalau galang senapang ini boleh tuh masuk muka kau. Orang cari duit ke sini minta belikan. Kamu kira saya ini cari keuntungan Jangan nggak? Ladin itu coba. Kamu cek saya. Besok harus tidak makan. Saya belum makan. Bukan, kalau malam hari tidak bisa. Siang. Pagi. Kamu habis mandi, pagi minum, air itu baru bisa. Jangan makan dulu. Kalau malam tidak bisa. Bukan makan. Jangan makan. Oh, pagi jangan makan. Kamu mandi, tenangkan diri, baru pegang nadi, baru sekarang kamu habis kerja itu sesak nafasnya kan agak. Iya, saya cepat capek. Iya. Kamu cepat capek. Dan kamu cepat ngantuk royo kau sini cepat luntur kau. Besok lah aku bercerita lah, periksa dulu kalau saya nembak-nembak aku tak mau. Aku mandi dulu. Itu besok loh, bukan sekarang loh. Iya. Saya Kamu mandi. Ini balik kerja belum mandi. Mandi, makan, duduk, lehat, itu baru bagus. Tapi malam saya bisa tidur. Oh. Itulah karena kamu ada penyakit. Kau punya burung ini pun tidak begitu berat. Iya. Kalau kamu kencing itu pun tidak bisa kuat juga. Tidak hidup. Iya, makanya udah terjadi. Kau punya kaki kalau berdiri lama semua tulang sumsum kamu agak lemah. Iya. Aku tuh nanti ketengok sudah tahu. Kamu harus minum obat itu kalau bisa. Stamina kamu dikumpulkan. Karena makin usia, makin parah nanti kau tak bisa kerja lebih parah. Kamu tengok badan saya. Saya cukup stamina, makan saya secukupnya, merokok saya tidak. Kalau kamu begitu kurangin rokok kamu. Kurangkan kalau bisa. Jangan macam makan kereta api sampai ke Bandung aja taparnya itu. Saya tidak. Kalau saya kan memang disuruh berhenti merokok, tapi tidak dapat berhenti. Bukan masalah Kawan berhenti, banyak. kamu mau sembuh apa tidak? Kalau saya suruh kamu minum obat, kamu harus kurangin. Kalau tidak, saya tidak jamin kau bisa
sehat. Ya. Terus terang. Besok lah aku tengok. Tengok itu dalam video. Banyak obat. Tapi aku beli obat online. Aneh-aneh. Kamu sama aja minum. Udah tak ada kebal-kebalnya. Hati-hati. Kalau kamu jam 12 itu atau kena panas, kalau ada lemah, kamunya sesak nafasnya kurang lancar. Sampaikannya karena gula kamu terlalu tinggi. Ya, kerja ada capek. Iya. Makanya kamu mandi sana, rehat dulu. Besok aku periksa. Langsung aku kasih resep. Kau cari, nanti aku cari Google obatnya, kamu bisa tahu. Ingat campur-campur kamu minum kurangin darah kamu. Kau tuh kurang darahmu kental. Iya, tidak berjalan darah. Iya. Kalau darahnya A sama B itu agak sembuh, kalau darah O-nya itu agak cepat sembuh. Harus tengok darah kamu dulu. Macam mana mau tengok darah? Tidak ada barang cek darahnya, darah kamu apa? Mana sih? Kamu tidak tahu darah kamu apa? Tidak pernah pergi klinik di sini. Tidak tahu lebih. Macam mana kita mau Masa darah kamu pun tidak tahu? macam mana saya mau cek barangan saya? Kalau darah saya O, sama seperti bapak saya O juga. Sini saya dapat. Hmm? Saya tidak ada paspor rumah. Oh iya, tak bisa. Kamu kerja selama ini tidak bikin permit segala macam, bukan pas ada tanggung bikin permit. Bayar 300. Oh, tidak apa supaya kita aman. Saya nanti bikin. Kau tengok. Di sini. Saya sudah sediakan semua peralatan semua. Yang ini. Kita kerja sama pemerintah. Keluar sedikit duit itu tidak masalah. Yang penting amannya. Jangan saya simpan, saya tidak keluar, saya tidak. Kalau kepentingan kamu mau ke rumah sakit gimana? Nah itu kita yang pikir jeleknya dulu, jangan pikirnya hari-hari bagus, ya kan? Kalau kita pikir hari-hari bagus sih nggak perlu saya pikir hari bagus. Kita pikir nanti kita mau ke sana, ke sini, mau beli ini, beli itu. Kita yang melangkah luar loh, kita bukan melangkah dalam. Paham saya kamu? Nah itu. Rokoknya dikurangkan, jangan banyak. Utamanya, kalau kamu bisa sembuh. Saya keluarin obat. Kalau kamu masih tambah rokok kamu, saya tidak berani jamin. Obat resep Iya, pun, itu ada dokter itu suruh berhenti merokok. aku punya obat pun saya tidak kasih kamu, karena kamu tidak mau sayang diri kamu. Kamu tidak sayang diri sendiri. Aku tuh sayang diri saya sendiri. Aku tidak mau merokok. Saya jaga kesehatan saya. Utamanya saya makan. Minum sehat, yang manis aku tidak mau, air putih saja. Ya. Kalau kamu lari sama saya atau naik gunung, abang yang loyo, aku belum tentu. Loyo saya memang. Itulah. Salah. Ya, oke. Mandi toh. Nah. Thế em như sao ngày còn với một còn tôi ăn hạ cậu chết mà tấp chèo ạ. Ở đây một còn này sao về ăn hay trâu máu. Ngay đó ngay hạt chèo như mô hình hết. Sao là nhìn xe và dịch hi tôi tạm nhìn nha. Ayo. Nè. Ngay đâu người thằng. Ai nhiều. Dia chỉ phạm giỏi. Ngay cái sọ này hoang aja như cái sọ này. Như cái thằng sọ này hoang này internasional dan pengobatan tradisional. Ya. Berteman juga internasional. Kalau kamu naik lab ini tidak harga sebagai saya suhu internasional, saya jelas tentang kamu. Oh, saya jelas mengakui kamu sebagai suhu internasional dong. Nah itu.
Karena orang yang kriminal, kamu suruh saya galang dana buat dia, saya itu mau tangkap dia, paham tidak? Ngay mua kan cháu chân nhí kan chân hỉ yong hỉ chu hỉ yong các ngay cổng xa là với cái như tầm ngay à mau nasa nhìn xe bà Hah? Orang udah kriminal, udah karai, udah sembunyikan kasus, udah lari kasus dari Singkawang. Kamu suruh saya galang dana buat dia, bukit mangnya, ini menyang ya. à nhíu mà ngay bà nhíu mà ngay bà nhíu mà ngay bà nhíu mà ngay bà Iya, makanya ngay mới tin nhà xa lấy itu jadi như các ai còn với họ nhíu mùa mà ngay ya. Shit kamu jangan bilang suhu. Lý Hà ngay muốn nhí chè kí với họ mau số mèo ngay họ sẽ nhí sư phụ mà Như saya ngay shift shift banyak internasional bercomai như saya ngay sao juga cho mày ngay sư phụ như một mà ngay ok sư phụ Oke. sư phụ ơi trong trong lý đó trùng như nào không lý đó trùng như ăn to lên mày ha xin phiền ngay mỗi mày phúc nhiên hay sầu tiểu chi mua chứ Như các ai còn với anh enggak sopan santun à? ngay mới còn như mà họ như một như sao như thế mesti apa ni kong nasi phụ ngay bởi kong trâu với mày thỏ to nhân liệu đó Sư phụ lý hà nhìn kan lý à sư phụ lý à kan nhìn hà xin phiền tao mày họ à tao kia tao mày bị anh tao nhìn nhiều thung phong hay mà cái màu sư phụ như sẽ tao lòng sự khẩn này mày nhận dính về nhau hay còn cái mày hiểu còn với anh còn với đâu bắt bị sao lá cho jadi apa na cái xin nasi phụ anh còn với anh nghèo ăn tôi còn là với như tao mày bị nghèo còn đi thế là ngay bị ngon ngả xe mà sư phụ ngay ngã tùy phong cảnh cộng với nhau ngay chiều ngay được con ngã lên như thế à lấy con ngã lên bệnh nhân là đâu như thế à lấy con ngã lên bệnh nhân ra à chế à su à gì à cô à phó xe lò thay xe lò mày sắm chúng ta còn ngã lên chung hiện ngay giờ trả xin sang để sư phụ international như xong ngay như còn với mua giờ trả xẻo xin lại cái còn ở đâu ok người ta cũng là tạm sư phụ ngay thì ngay mới còn như nó còn thấy bộ mang cuốn xe bộ sen cuốn nó ngay bởi chậm tổ như bởi theo gì thọ to nhân liệu nó para đi đi dân như chiều sẽ tụ du sư phụ có gì khuy dọ tiệm bốn như tao như semua tepuk tangan atau tekan satu còn như thế sao tại căn mỗi lần này ở chợ sư phụ lại nữa ta còn chợ ok siap jadi cháu sẽ nghe các ngày kết cùng sao là bôi cổ lên ha xin phiền này sư phụ dia ha xin phiền dia lại chỉ nhiên là chỉ nhiên cái ha xin phiền tao mày cái lít hiệu ngầu hướng cả lại nó đi hà cái ship vô tao ăn tôi chuyển phát sinh còn lại cái hàng sang chi cái thật to to hầm to mày ngày khác quá mua ăn xấu đi nó còn đấy á hầm đầu kia thật to nhung cái kỳ mỏng ra cái to kỳ mỏng cái to kỳ mỏng nó vậy chứ mua còn tạ xỉu chung ăn cả sao là bây giờ cả nó còn kỳ mỏng sáng sẽ canh chỉ đó ăn nhiều xỉu còn bây giờ cho nên chỉ có lý do lò bay đó chỉ cái này họ mỗi giờ là hết tao còn sử dụng ăn tự nhiên cái này bây giờ thì cũng những cái thằng đó cũng hấp thằng bên mình mà còn tiệt kỳ bay lò cụ tùng bay bây giờ thằng yang chăng mà还肯定啊，买个日做呢，放啊啲招牌打的师傅或者金钟师傅 international，那你打俾汤啊，真係樣講嘅，你師傅梗係你打出嚟醫院嘅師傅係咪名你都未知咧哇？我家師傅金鐘醫院就含到金鐘主師，金鐘主師就係。金鐘主師啊，金鐘主師，tao mày như vậy còn金鐘主師，tao mày như vậy còn金鐘主師，你小啲講師傅，首先你tao mày phải còn金鐘主師呐，主師而家騰沙啦，師傅，哦有嘅，
Jadi nggak kayak Kim Jong chủ席aja ke Hamdoji internasional ya. Biasanya itu ya ha. Jadi ngay ở với khi tôi thấy bánh Hồng Kông nhất đến tôi chọn nhén là cái bún ngay Malaysia lý cho hầm đó cái chạm này cả này cái chạm này cả này theo siêu OK 你係都讀緊乜咯？你講你台灣香港你去過，你係awal perjalanan hidup你itu先去香港只是你cerita pun itu nih di Jendang gitu loh. Oh ni kita Hong Kong nya kayak kehidupan hiểu pan nhìn, kalau ni trèo đi Thái Ban kehidupan hiểu pan nhìn, lihat trèo theo lấy Malaysia, khơi theo thông nhìn chủ tròi chủ phòn trò lihat biến theo xỉu bền ke lại, tapi không phải khâu luôn hả, chứ phụ hả, nggak phải cùng với gì tô nhiên liệu ho. Ini mau sekali nggak ya? Awal cerita mau awal cerita Hong Kong này. Kan punya dia ngelai teo li Malaysia li saat dia. Awal cerita kan di Hong Kong sih pun yang Malaysia sih bố. Dia ngay sân còn đi thấy như một cái chuyện này jawab hay là sai lép hay là sai tuần luôn mà. OK như tuần luôn mà. OK. Dia hàng ngay tuần luôn mà anh ngay còn mắc cái với tao hàng ngáp phụ liệu à bất tin như bà ai chân chúc ai như thế mà ai chân chúc ai. OK. Ý思咧你講你Malaysia cái你講香港嘅講台灣腔啊。因為ngay cái này từ Malaysia嚟sa thái bang ngay từ cái chủ phán lụa lo. Cái cũng như thế ngay cho đấy cái mẹ cái này xem là còn đấy đâu công nhân còn 30 lăng giờ công nhân ngay khỏi còn cái cho đấy cái sẽ gì cái project chính phủ sẽ cuma kita sa cái extra hay phải explorator phải thôi ngay kiểu chủ lý ngay cả như còn nếu mình ngay dưới nhau ngay nén lên dưới nhau ngay kỳ sai xong như chị em là ngay còn cái này còn hâm水cái này còn mấy chuyện ok cái một con xây như tập đi chuẩn lấy tập là như nhà ngay và như nhà ngay em một con xây như tập đi như chuẩn lấy thì tập ngay còn ngay một con xây nhá hè như thằng xe đó kiểu dùng á hè du dật có liền ngay sòn thì khoáng đã thì Hong Kong cái cầu xèo bởi thông kiểu theo chú bởi thông ship theo chú ở đâu bà đi ngay thì đã mà xả la dù cầu xèo nếu còn là sư phụ nhưng như con kiểu theo chú atau ship theo chú雖然你講cầu xèo tapi pada netizen aku lingai juga lah ngai anggap cincin sih bunyi với thông kiểu theo chú như chàng này nhìn na hệ sang to hay kalau như truy sòng đòi à chơi Facebook tu atau chơi TikTok tu như truy thì ít sòng đòi à cái gì sẽ thành chủ ngay出地方ngay出到外邊地方hanya ngay dịch cái kinh nghiệm cái漂流how will phát ra cái地方bởi khi đầu Hong Kong ngay dịch cái kinh nghiệm ở đây nó chung cái thì Hong Kong ở môn ngay lâu có ở môn ở đây nó tụ kiểu địa phương cái bữa như ngay bữa lấy từ Malaysia lên ngay xem sức các xem lấy ngay khi đầu đi Hong Kong thì vẫn ngay dù cả mấy bóng bàn ngay khi đầu quân sát thì vẫn bóng bàn ngay dù cả nhân ca xin thì sân miệng đó lì cái nhân ca một sân đâu ok là cái tao phải dù cả ăn tao bật sụt tôi cho bật nhìn hay à trong còn cái tao phải dù cả chế dần đã tao dù cả ăn to tapi kita sapun ngay phung bao ngay cầm chả kia to mấy chạy nhiều ngay giúp ngày phung bao lọ sẽ còn như Hong Kong như chui càng này như hệ sa như nhiều bút khách theo miệng cho lại siapa tahu kita you merasa you konnya lab kin punya berarti yang you siang lagi hay Hong Kong mana ngay một sòng tàu dịch semua cái hướng thì chỉ mày Kalimantan hak các mày ăn tao ấn sát chuẩn với thế ngay chỗ phục cái xin thì bên an cái thấp trái thử ra trái lúa sòng ăn tao chuẩn các thiên phố hấp bản gì hen tung lúa xí phong xí lúa nam phong nam lúa bẹt phong bẹt lúa bì nhiều cái phiên ăn sụp cái chú phong lúa chiếu hỏi nhau chết em như một bao danh là cái chú màu xà lai tôi thì đã bị sai rồi ngay cả mẹ là ngay một câu hỏi như một bao danh cả như thế đó như một bao danh cả như thế thật à nhưng nggak bisa kalau như bao danh là dia mau bao danh à như một bao danh kan như bao danh như ngạo à kia mau pun như bao danh là dia ngay mau naik kau à họ ngay kan cam jadi para netizen ngay tutup kamera ya lihat ok như Hong Kong aja perjalanan hidup khai cái kamera khai cái
dia siang tingin kiang ngai bekiang Nggak ke perjalanan hidup, perjalanan hidup, terima kasih sama Aceh Choi Holy Bunto Api Chow terima kamu kayak jejanya walaupun saya sofang bagi an berarti ya. Như khi từ Hong Kong dia mau ăn coi tu đồ ăn hỏi pen chéo, pun như sợi cái bộ sự chỉ lì còn hay còn chỉ cái chỉ lì còn dia ăn to lấy lời chút, tapi lý trả chế dia ngay trên trong ngay cầm chả pun kì, ăn to mày miếng họ ăn to mi hay mấy, ăn to Jenny Wang đó ngay cầm chả cái to ăn to Jenny Wang. Jadi Jenny Wang Sony Hong cầm chả như to khi theo Hong Kong như hiểu siêu lưu như chắc Sony Hong hay không có? Cái tay ngay ông muốn, tay ngay ông muốn. Jadi nhiêu tủ lô lẽ hả? Ngay mua tủ lô lẽ. Ông mua ha cô cha thầy xe đó mình ngay chỉ đầu các ông muốn này tung xe theo cả lấy tủ lô này theo thọ tốt đầu mua miệng với bởi vì trong chẳng cũng như giang rồi như anh chủ như giờ tổ chức mày ngay sẽ đi. Ok, berarti ông muốn đâu như chân kalau hay còn kính tính tới Malaysia hay mang lo chứ còn theo thời bán nó ông muốn ngay hi cái Parisian hi cái ông ngay mua hi Thái Ban ngay mua Thái Ban nhung hi bui na ngay hi Hong Kong Hong Kong cái có lẽ hi Sòng Châu có lẽ hi Sòng Châu có lẽ Malaysia có lẽ hi Việt Nam có lẽ juga hi Ketka Malaysia yang ina udah hi long sama Ketka lah ya udah bersyukur bagi ngay Sony Hoàng An berarti ya dia suy dân ngay mau cho mày theo lửa dự liệp thằng thì cái mau giúp tội nhưng tapi ngay syukur ngay hiểu hi phép ra cái thì có gì lao hiểu hi lẻo cuma dah sư phụ cuma ngay dia mau melugi kan đầu nhiên tao bay cho lý hàng ngay bởi còn yêu sala boy ngay kia ngay còn sala boy các ngay yêu pun nhi tại mà jadi ngay còn出来boy khéo ngay chỉ ở thằng đất ngay đầu tapi một tầm ngay cái nhiều tầm ngay yang nhiều chiều ini ada media sosial ni kong boy ai siang ho karena yang saksi ni video call justru dia ngay cả như kong boy dia kan chiều ngay siang xin họ lah ngay mau ni ngomong sebelum akan you cakap hati-hati nomor satu jangan merendahin sesama karena ini manusia ngay manusia punya perasaan ngay nhìn nè sư phụ đó ngay nhìn nè như mấy tí ha chỉ cái ngay cảm xúc như sư phụ và tí số gì ngay chỗ gì chả thì chỉ đó hay không có như coi như cả ok jadi ngay bởi còn salah boy như mấy tôi như lượng như chú ảnh ngay bởi phung à dia còn bây giờ như chú ảnh ngay bởi phung dia ngay mua ảnh ngay thể面dia còn sao mua gì dia thằng sao như nhiều như chú ảnh ngay bởi phung dia ngay juga yang体面对付你 tapi kalau shipment malah nawai sang sesi itu sih tidak bisa karena jika saya media sosial melihat saya đối面講bây giờ trong như cùng chút nhau với đấy sư phụ đấy như cùng chút nhau với ngay thằng mua mày ngay mua thằng mua chín mấy tí ngay hiểu sang như này hay mua nó sẽ đi đại như cải xịt ngay tao thằng lò cho mua nào thấy như còn với mày đúng chi mày thấy như còn các mày ngay thằng mua tí à jadi ngay còn ngay ăn tôi bao nhiêu thằng sẽ đấy mấy thằng sẽ mấy hè như còn cái khéo pha như gì chả bùi phung tapi ngay cho gì chả lâu gì chả mua miền phi giống mà như bùi phung ngay mua thị miền này như phân miền mong giống như cái gì xí còn bây giờ như còn đậu mồi như còn đậu mồi đó như còn đậu mồi như gì chả bùi phung nó còn anh hiểu tapi mau jaga chỉ cái miền chỉ và như cháu còn ngay cái thị miền này như mau jaga ngay thị miền cái sự gì theo nhung còn như phân mà cái lò với như thằng phân đủ hay là Yusu sư phụ cải xuất jadi thật sự còn ngay với Ali như còn ngay khi thằng sau xét ngay khi ở sòng nhung muốn gì chỉ tao dùng tài tiền đó ngay chứ mấy ngay kia ngay như mấy tí các ngay còn trâu với dùng như sư phụ anh nhung còn là sư phụ ấy là như ông cái chẳng exa cái exa lô xí như tí bị mèo cái exa bù xí như tí bị dùng đâu mà sư phụ
Li hàng ngay muốn như tao mày như bởi ai muốn ngay cái extra cái bổ xì à bởi 병 tao món như chứ mày cái cờ bị giặc can họ muốn ngay muốn nhỉ nhưng bởi lẽ ngay cho ai sẽ Mo jin bui to ngai ali ga yu eksa ali tidak biasa ngai kan yu kon eksa le wa ngai si chia mon nia sang nga bu si deu da mo mai sit ở tiền yong ngai si ta khoi loi yong à kalau như chiều như ấy tí nhá bổ xì như căn như chúng cần như là cái hiểu chẳng là东西như trường cho như muốn cái lo như tao mày đi xong lại muốn nga cái chuông nga cái extra cái bổ xì à bởi 병 tao như mày gì xí Ayo, you講啊，師傅生ini ini simbang tersinggung wah, hemona. Kamu sih kan mau nyiau ni ceritanya jalanan hidup apa? Berarti ini anggap ngay Sony Huang itu tidak bisa menserviskan sesuatu yang ekstra gitu. Ini mau siapa nggak? Sang ini dia saya emang tersinggung wah,師傅你話hemona jadi nyiau song theo nhiều ngày song theo ni kau dia ngay munya. Li hàng ngay muốn như kalau hay ngồi ngay tia cái bù xì à với ship yang tàu xì như untungnya apa như pertanyakan ya untung dong soalnya ngay kan ali tit ngay ten chung ingin chole mày apa mày chole mega cho nang ngô chỉ mày nang ngô chỉ đâu chole bangunan chỉ hemona setidaknya kan cái cái bù xì phải ngay kan tia với piong đầu dầu này đó cái nhiều dầu leo hay không còn không. Jadinya emangnya hiểu chẳng ngày sinh nhiều chẳng đâu sư phụ ngay mấy còn như hay sang Hà Châu như mấy thu thì lo gitu loh hemona setidaknya ngay ambil thu thì ta sư phụ na Lia kan bukan yang kayak jombo kan kerjaan yang antai cai tongsi như thế mà ăn tại chợ cái yang cái extra cái hệ thống kan cái tặng có cái như vậy cái on samping à cái còn như đồng bên này extra còn như hay mày như thiên cái extra như thiên sa cái như thiên bể co như thiên hitachi Lia ngay muốn như hay mày nhiều sa cái hay mày gì xí sa cái hồi tuổi sa cái mày đúng xí sa cái kem miang như sa cái miang à Osaka như sa cái có lẽ như hitachi có lẽ như bể co à có lẽ như bể co à phân biệt không? Jadi dia cái Nhật Bản kia beda cái bù xì với ship yang đó như phân biệt không? Như jadinya extra hay mày cái ấy, đồng bên này giống. Sa cái, mày hồi tuổi sa cái oh. Sa cái. Chuẩn mà. Chuẩn. Jadinya ini cái bù xì vậy. Jadinya ini cái bù xì vậy. Inti. Jadi lihatnya Efratot như trong ngày khẩn. Nghe là tôi trong cái con nghe hiểu con cháu là cái kiến tủ lia sư phụ Cái sản xuất chỉ giàu ra như càng ngày còn những thằng siêu này cái nhóm còn anh nhá phút mình ok muốn ở liha còn đồ liha cerita hidup liha như hidup Malaysia contoh theo xíu jadi ini cara mengatur karyawan untuk membagi dia bekerja gimana sih siapa tahu suatu saat nginsen edung sio cho siapa tahu ngay hiểu kemudian hari hiểu chồng như đâu xin nào ngay cái như còn ngay ali nhưng châu sẽ dư ship mà lắm dư hàng đó opti như thế không opti ngay phun mình như phải ship như thế nào Opti dia fan lanjut kerja hamdor lembur phân mino kalau Ali cháu xin theo 8 điểm dịch hạt gió cho theo các hạt kiểu điểm cũng như hiệu sự dịch hạt bà linh như ship bản đó li cái apa này điểm chung nhiều phân gió cho theo ship nhiều điểm các anh như chọn để ship lì phần các anh điểm như phân gió cho theo 3 điểm các anh như hiệu sự các anh như cho theo điểm cũng như chọn các lưu điểm vô lần cho theo âm cũng giả ship nhiều điểm âm tỏ opti như vấn bên mà cái như vậy cho tới đây sư phụ nhưng ngay thanh họ sư phụ các họ hiểu xin mi tí chỉ các có cổ trường ngay dùng đấy ngà như là của ngà kiểu cấp vũ dinh nhìn thấy về cấp tổ sang trai bộ nào đấy ngay thanh họ ngay Ali cái như còn kalau như cho theo ship nhiều điểm liền các cũng như các anh tôi bằng trận cái trận ngay cái cổng bò mấy thầu thiết nhìn ra trận thì dùng cái khói phủi là thế ngay ở đó khói phủi léo khói phủi 3-4 ship cũng nhén
lấy xin mấy còn không nhá cả lo như tao sang sang sinh ra bởi khó nên như yêu cái phải đeo lời li khẩn á cái bị sầu hay còn cái bây giờ rằng ồ heo thầy lấy gì ăn xử lý số ngay không cả lo như tao sao ai trâu sẻ cả lo như tao sao ai trâu sẻ thì như bẩn xì tiền cái sau màu xanh ô trong ngay nhông tiền tật sư phụ ngay mắc cái tiền tật sau tiền tật lăng tiền tật pan sau lăng tiền tật nhông còn mắc cái loại tật nhưng bởi trâu sẻ đông xe lên dịch nhét hay còn như cho teo hay còn như khen cho như hiểu chẳng đó phải là tao tới bảo với mỏ như hiểu mẹ coi để cái cha theo đó như hiểu mẹ hỏi đó trong còn cái cung chân gì như bún như dịp bạc khéo có lý cái lầm bữa đó tức là âm bún giờ như cho tao liệu tiệm đó giờ đi dư liệu ship khéo giờ đi bạc liệu khéo bạc liệu khéo và tí sư phụ mình đó và tí như cho mình đó giá cũng chân yếu có thể á ở ngay mừng tôi là ngay tay pháp mồi tapi sifu ali ang ay kong ngay kong oke li ang ay kong kaki boy oh jadi bởi merasa tuh ngay bởi kong salah boy nhiều nhân liệu ngay mó mấy còn nhanh liệu giờ thầy kéo chép đi ở bên kia đó kẻ không đấy kẻ ship kêu chú kia đó cộng sang thấy đâu một cái như còn nhanh liệu là sáng sao cái đó thì dân mau còn cái như còn nhân lượng thì như nữa mau còn cái như giết cả nhị cả sai dân bình nga lép ra từ cả sân hàng ngay pun như đó sập bình nằm to nào mà saya còn salah boy gì là xuống tại mấy sư phụ muốn pan tip peringatan này cái tiktok bộ dân aja giúp peringatan là sư phụ hiểu nga cái theo lý hăng đòi nhân dân bình ngay kiểm dòng con đi bắt để sim xiang là sẽ dòng em lại lihat yang lain yang penting nga boy kêu dịch còn chút lấy kim cô xe nó thế nào ho jadi hem mau kim cô xe nó mang họ còn la chính xác lo hả chính xác lo rồi lấy xí phun rồi sư phụ ngay hay phun đâu tiền đồ nhiều sư phụ nó bắt phải phân nhá mà cái gì xí như chuyện đó như còn mà cái gì xí còn đi hả như xiong hó đấy còn đó các anh gì còn xa la nhiều tiền tài mà các anh gì xin biết còn ta đã với tao tao tiền tài môi còn không đi bắt ta sẽ tiền tài nhiều còn dịch ba sen tiền tài hey đi bắt sen tiền tài mà muốn biết nhớ pun pak yang ok jadi lihat như phân phơi tập mà cái boy như phân phơi tập leo như mày sống cái tao ăn to ok như phân phơi tập ấy phơi tập như mày boy ho ok sư phụ lihat ngay muốn như nhau ngay ngay si baru ini ngay baru tahu tao mày chơi Facebook tuh như vậy ăn phun sen nhớ cái phun sen chung là bị loại nhau ngay tao kết punya dia ngay cầm còn ngay gì to phun sen này nhén ngay ăn cầm còn ngay gì to terkenal là nhén karena dia ngay chơi xe sòng dia ngay hanya untuk menumpang sekali miansu le chim pen yoga bởi ăn to pen yoga sẽ đổ ngay chú phú cầm chè to cái cầm chè to bản phun này cầm chè cái đó pen yoga vô lời còn ngay sẽ các lời xin kinh nhận hoặc là pun ngay bởi to nhân sẽ mungkin sẽ các cái gì kia mungkin pun su trả đi sẽ các cái khéo chung khéo phá còn bay atau kita sai nilai kan jika cái tiền chia mà jika yang mấy tí yang penting jika kau chung vấn thầy chung jika cái bay còn họ lại hạ cả bay ok gitu aja mấy sư phụ lia hay sao còn cái tiền chia ấy thế mà chắc này khen nhiều hiểu chắc các ba nhau hiểu như hai mày khen với cầm cùng như nhưng mà còn mới chuyện rồi á thế mà lý hàng ai thì juga kau chuẩn pun cái thầy chung này để dàn giết bởi penonton trong chế để tôi semua kembali ke netizen netizen pertimbangkan dan jika cái phiền án họ còn cho出来MB jika cái nhân chín tùy họ nhân các còn xét xử nhân chín họ xét xử thêm nhân chín họ xét xử tôi hàng thêm nhân chín họ nhân chín họ xét xử thêm jika 最重要高知高知本港嚟講jika 比如叫做合港平安jika 需要製造副kita話第一kita sẽ hiểu平安要按用嘅意見hiểu phần jika啦最重要jika根本kita sẽ hiểu平安呢下咧嗌分優超二項目啦我就係 Unpu như đây功夫như ta chút cắn dịch bạc xăm xếp sao nhìn con lấy xin ngay xiong hô hô và ngay xiong hô hô ngay xếp mà dịch bút ngay xe nổ xếp hàng rồi mà
cái vũ lực nha nha công phu打出来啦130唔晒人看啊你下咧嘅意思咧nha功夫咧行要ka 103萬看咧 berarti ahli itu 237 晒人啊 berarti 行要130萬看咧冇我意思咧嘅功夫行要嘅70冇啊師傅你講拍白河，你係咪來自隻高興對付大家朋友喎？啊，咩？你隻高興啊，咪俾出微笑兩槍，咪俾出隻靚槍，咪夾巴槍，係咪東西啊？亦都係來自隻高興舊時候本大家朋友啦。OK，你係以前你最師傅，我分報道啊，你以前你最高興見夫人咧，你係打出咪槍，你前最高興咧。見夫人咧，嗌對付你都提醒các朋友，本港係講合講平安。見夫人咧，嗌明明係要按要係高興嘅都晒，按多嚟群嗌做福嘅都晒。Tapi 見夫人嗌又打出馬計拳嚟pun nhiềuคน啊，馬計nen拳yang nhiều打，隻拳yang nhiều打。Sebenarnya dia ngay yêu chặt yin拳啊，ngay yin拳隔咧用計咪有小李飛多嘅拳，還有兩種拳咧，ngay可能係打不nhiều都可能。Tapi ngay mang要係用係時間嚟打不nhiều啦。陰拳，反正你都先比下先陰拳，反正係用嚟陰啊。cái sự phụng trời á, phụng trời, cái sự chín này á, chín này vẫn là cái sự chín này chứ á, cái chín khen gì đi à, xin mẹ nhong bì á, xin mẹ nhong bì, xin mẹ nhong bì, xin mẹ nhong bì, xin mẹ nhong bì á, cái sự ăn còn phải đã này chín khen á, chín khen hả mà, chín khen. Ông ngay thì à, bún như đó sập bẩn nào sập nào phải xem, khó nè, là cái sang nghe. Đấy là nhong còn sư phụ. Nhưng chui mô như bị sang hạ dịch hạ chiếu hồ nhưng mà đấy dịch hạ chiếu hồ nhưng mà dịch hạ vô là trời ngay nhà vì vẫn nhớ là còn ngay chỗ phụ nhớ là anh giờ xem lại còn chưa ở lại á chứ các còn với còn là chưa ở lại à mới còn cái đó khăn nhập bên tiếng chuẩn lý khăn chơi dùng dầu đó tôi chơi thầy rồi á ok lý à ok chuẩn lý khăn lý à có còn như cho sẽ sư phụ lý à cái sư phụ chỉ có chuẩn lôi chỉ có trồng sản chỉ có hiệu suất chỉ có cái sinh thể còn chỉ có bảo vệ cái sinh thể còn cái lý à ngay phát môn như bà sư phụ đến mấy tiền chi bao giờ ngay phát môn như cái lý à cho tao cái tiền Malaysia lý à như cho là extra cái technique theo xíu đó hay mấy nhóm không theo xíu theo xíu ok phó xíu你講你做睇好笑吧？啲你做多白ଖେ兩招。我個工錢其實你唔係còn ăn tốt朋友cả còn ăn tốt nhân cả做sẽ ngã cái工錢 sebenarnya nhất yêu sòng apa talang chen lah sekitar begitulah. Nhất talang chen師傅呢啊，係打算一盤哦嚇，324咯師傅，324。係324啊，86加824，324熱雜24條啊，24條師傅，你係咪識講熱技法？因為門而家技法啦，係上我先。你做得 OK， 你熱雜做到24條啊，你像你最先上到嘅人係哪三啊，師傅？上代人睇世上咧，車係阿爸夾阿咩過嚟上，ยังไง都冇上埋晒，因為係最重要。Itu kan ni udah ngalir luar pikiran ni kan siang tahu kan tetap fumu itu orang pertama ya dong. Gimana? Kalau untuk keluarga atau apa gitu sih Fuji si Kongcuk pun ditahu netizen tang sih Bu. Untuk depan ngay sân khấu dòng này mấy cái gì cánh buộc là nói là các bạn những cái dòng ngay lọt chứ xin mà mấy ở sân trời ngay sifu sao yang Pak Siwai pada netizen Pak Siwai. Yang setuju tekan 1, yang setuju tekan 1. Sifu ngay với anh cái gì cả. Sifu, lihat nhung còn ngay còn出啲技法咧，ngay chiều cổ một thằng tết, ngay bởi khẳng nhá lần ta nhiều nhân liệu ngay môn là sư phụ. Hả? Cái tiếng này cũng nghe trời á.
ไม่กล้าไงไปขังเนี่ยหลันป้าไปชุดตั้งติดเฮ็ดไงกันบ่อยไม่เอากับพีแมวไม่เอาไปขังไงไม่ติดก้าไม่ให้ไม่เก้าเอาเงี้ยของมงไปเซจิก้าต้อยต่ออยู่ไงเดียวcho tết môn nào sư phụ Kalau kan netizen còn setuju angai pangai khỏi jawab hay còn á netizen còn nggak setuju như bây giờ đó. Nhi môn cái netizen nhi môn mộng liang mộng cũng có chỉ ngày môn đấy nhi môn Netizen, kalau kamu setuju ini ini tanya sesuatu yang mengkoreng saya itu. Kalau kalian setuju, tekan setuju. Kalau tidak setuju, tekan 1. Sudah. Các chết vua sẽ setuju sư phụ cả. Jadi các vị khẳng với lần ba như một tầng ngay không? Oke, sekarang ke setuju atau kotor, ya udah lanjut. Entah apa. Oke, lanjut ya. Sư phụ, ini kan dịch cho 24 ho. Tapi dia ngay mà lại lộ bay to của gì môn à? Teman betul lo phải toi có. Oh hela, mình nghe thằng đó dia cái lộ bay to biasa cũng dia ni mau ni sau cái thông một phi là jadi ngay mà cái của gì môn à? Cái ngoài sang xem mà này còn ăn tuyền đồ. Các cô đây sang xem đâu. Tuyến đỏ hả? Jadi không mau mà gì hả? Cái tuyến đỏ. Tuyến đỏ, ok. Một tài sinh nhân. Một tài sinh nhân càng mình ngay lúc như mà gì hả? Ngay lúc như mà gì hả? Ali mau còn mai này. Cho tên ok. Nhưng mà bay to hồi yang ni mà ngay aja. Mỏ lo. Ngay cánh không còn. Ngay hiểu xong nghe là ngay hiểu tại độ nhé cái kỷ niệm. Em ngó. Má cái chung cụ cho được lấy hay không có cho món nào con lớn như hắn chứ mà cái gì cần như phát nguồn anh như sọc nó hỏi lại thế nào ngay mo ngay sih kalau nggak ada persetujuan kan mau kam kan giginya tiap panen leo như nào bị leo ai cái chiều cả như mau maju favor hay bona Tadi nhà mình netizen như chứ mà với em muốn hay còn netizen setuju thằng ấy khỏi nên còn có nhiều thằng. Ok. Lihat yang tak sip saya thằng dan netizen ingin tanya apa satu aja. Kalau yang kita setuju nanti semua tekan setuju. Nanti siapa yang mau tanya itu yang saya bahas. Setuju atau ingin setuju sih bu? Atau ingin setuju sih bu? Setuju sih bu. Nonton dia ada netizen ada yang sangat berkuasa menanyakan karena netizen juga hak yang mana. Oke. Sekarang netizen yang ingin tanya. Sekarang netizen yang ingin tanya apa? Tolong di tapping dan juga di combo dulu. Apa yang ingin dipertanyakan nanti saya akan kasih tahu ke Sony Hong. Nhưng mình kita lại tanya mà cái giúp bảo bông không? Netizen itu emon mai. Một chút như cầm môn cái. Sao một môn ở cầu phủ này á? Dia nhìn hiểu lên nhau môn hiểu, cho lên nhau môn hiểu. Như hồi đó môn ở cầu phủ này sư bảy ta đó giúp bệnh ngay chạm nhận phía. Dia nhau môn hiểu. Chỉ cần cho nhân hại nha. Jika dia hanya contohnya serau-serau aja, kita jadi manusia serau-serau aja. Jangan kau pergi. Ini pertanyaan yang enggak wajar ditanya. Oke, liang hiểu. Kimun mai. Oh, Kimon tapi. Oke, jadi ngay trên thổ nhân liệu ho. Sư phụ ơi. Ok, ngay thăm YouTube. Ni cho nhìn bắt trên hả? Sampat 24 条啊
dia jangan kau pergi dia isi anyong muna ho ngay isi kong chut cô hồ thang ai bơi khéo là như khi tao Malaysia cho sẽ cho tao ăn phải cái cung tiền tao mày chỉ cái phụ mu na tao mày chỉ cái phụ mu như vậy một bàn cái trâu cù bún gì à nhong cái gì xí à hay là sao anh ấy đó là sao còn anh ấy là sao còn này dia mau jangan kau pergi kau ngay lý à ngay muốn kia kia bảy tí tận ngã bục khá tuổi sáng say ngay giúp kia lấy một kia lấy ấy mà ngay thông tí kì itu ni kasih paham. Ni kasih paham dulu, kasih paham lý à dulu. ngay giúp kia lấy nhong anh giúp pun ngay giờ anh lấy một pun ngay giờ lo anh lấy tao mày như ấy tí à nhong thế này ơi như tao mày phải ăn cả lý nga sáng say à magi, kasih paham, magi, kasih paham. hả ngay mau emosi ya, ngay hanya ikutnya ke jawaban. Nah, kenapa lah kamu mau ngurus saya? Karena saya ada kirim duit apa tidak? Ya, lebih baik kamu mengurus keluarga kamu daripada kamu mengurus orang lain, begitu. Nah, ini jawaban buat dia. Udah. Fan kasih paham sih Fu, kasih paham sih Fu. Udah, ngay cukup sekian titik-titik. Thì các mày liều lấy dòng nâu, mày liều lấy dòng xe, pun kia ngay cái bấy cổng trần pun kia lấy trần xiang à, pun kia lấy trần xiang. Iya Stephen Bong, Cik M baca nggak typing? Oke, silakan. Stephen Bong, apa yang kamu ingin pertanyakan? Silakan. Như thế sao tadi ngay hanya menjawab như thế sao cái netizen, tapi như thế sao juga nyong enan li dong ngay konan juga nyong pertanyaan pun như thế ngay khỏi jawab. Tapi si Fu nyong hay kita buat pertanyaan atau kasar dia ngay yêu konan họ dùng yêu phải còn như thằng si Fu cũng bị xong hỏi tổ nhà sim si Fu như tiền tiền lại. Không vậy. Chính vì ngay đã ngay ủi ta liền lý như vậy nó tao ăn lý đã ngay khỏi ngay cày họ lại sang giả đêm vậy. Nyong in oke, lihat yuk kayak lihat Vivianti kok nggak Vivianti gini kalau nya kayak jawaban ngai udah bisa untuk lo Sony Hong jawab ya Sony Hong jawab di Malaysia gi dari awal gi itu semua dari proses gi sebon kai sedibon kai gi cufon culibon fon di hapun yin siang sin togi co mandora itu bukan gota ganti nomor ya heyo kak iya betul ngay kita dukung Yi Hemona cho salah chat oke siap. Oke, jadi netizen. Baca lagi Cik M. Oke, guys, siap baca. Stephen Bong, apa yang kamu typing? Stephen Bong, moe. Stephen Bong. Baca lagi nggak baca apa? Itu Vivian P udah dijawab ya, udah dijawab Vivian P udah dijawab. Saat ini bisa bertahan 1 bulan. Chứ còn apakah kerjaan saat ini bisa bertahan 1 bulan? Oke. Kak udah lah jawab dia sih Fu. Berarti itu semua proses sih Fu. Jadi punya siang sin tau dia cuma mandor gitu jawabannya ya kak. Selesai. Oke. Iya. Ya oke. Selesai. Ya. Còn mày cái sao typing cho có hay mua xe dòng sắp trong hát đây còn quá mau mang ayo kita typing mai Padahal jadi sekarang thằng cái đó sao cái typing sekarang cerita ya dia jin koi oi thằng lo si Fu biar kasih paham Hemona Chika kan micin yun phơi ni kan Sony Hong si Fu thấy không hay cho Iya. Hena Hemona Chong Sifu ini kan oi terima những cái komentar cho jadi Chika oi liang xin rồi đi chào phò nhông còn jadi apa kong saya rasa kerjaan saat ini paling awet 6 bulan gitu kong saya rasa kerjaan saat ini paling awet 6 bulan. Oke, nya pertanyaan pun ke. Cái nhau jadi ham ngay jawab gì he tao như jawab gì sih Fu? Như jawab, pun như jawab. Cái gì kan jawab kan baru như jawab.
anh em nghe coi thằng虽然dia gi về cho追求溜仔啦，tapi dia gi cho 溜仔啦，dia gi可以咪見四部嘅吹巴上吹三條樣啊，溜仔啦，咖喱係熱仔24條啦。你di kita lu ya hang tak silang dia ya apa liwatnya tau tapi kalau dia tahan cho yêu liang nhân lok ya ni cái son ya sư phụ tại kita nggak tahu lo sư phụ Mantap jiwa. Ini jawab di Kifa. Karena nhìn dia ki anh nhìn itu sih dia ki anyong talok ngai dia ngai terima kayak apa adanya berarti ki juga mendukung jika hiểu to trong kiểu tapi terima kasih ini bagus idenya sư phụ jika kiam negatif jika kiam negatif lý khai pertanyaan sư phụ dah lý khai pertanyaan ho như mấy tí jika những còn ho ngay想来先师傅一個腰呀腰有個金潤寶係啊Iya. Mau yang di路邊坐jadi dia ingin kayak pertanyaan sư phụ你覺得貢獻安排你有想到你四貨冇嘅意思係點啊師傅Li kayak pertanyaan ngai koji jawab buat netizen oke? Tapi netizen baru mantap jiwa ya buat satu ini pertanyaan kan buat saya. Oke, gini sih Fuji mau jawab kalau setuju Ngai Fan Mun Ge itu semua tekan 1. Hao sih Fuji yang Jiang. Di sini Chao Chen Gin Mun này boy kan ang kasar jadi Ngai me kong jiu tip pun sih Fu Tang lo ha. Oke. Li Ngai koji jawab bang. Koji lo. Nhìn các cổng nha用相机长江水，只想nha用热情风，人生的东西人家讲的 ，OK，人生讲的天长地久隨人要，最長叫車只家嘅父母妻心中出我係咁講嘛，OK，多謝你，多謝你，OK。豬養豬痛，狗養狗痛，人養人痛，小拍係肉，小背係肉，切頭冇肉，揼唔生係咁講嘛？OK，多謝師傅，tự nhiên khen như vậy師傅，我唔嚇死嘅，咪嚇死嘅，真係。係啊。豬養豬痛，狗養狗痛，人養人痛啊！對啊，人家講啊，冇鼻子背個個，冇腰冇耳聽哪個啊？個看你識睇小啊，所講你識睇多嘅嘛。ngay bây giờ các lượng như chọn tiêu dịch to to chọn đây là ngay bị xích nhau dịch to ngay bắn chọn như hai này cái dịch to hay không còn không? Ok, sư phụ đấy hay không còn cho. Ok, như cổng chút đẹp với đấy sư phụ đấy ăn tôi nhìn thẳng gì là ngay gì đấy ngay phân cổng cả lên nhìn thẳng một sư phụ. Có gì. Ngay cổng diêu phá tao chi phá sư phụ. Một còn ăn chia lại chứ bởi chỉ các đẹp hình nhiều cái ăn to lại còn má, ok? Dùng nhìn sư phụ ngay ý đó ok ngay mới còn chi là sau trên này bây giờ ngắn còn liền ngay ý gì đâu còn như chả nhất cho nhị ship xì theo trên ngay mới còn chỉ cá nhân cho thì giá ơi nhìn hay không giá yêu giá ơi cho một nè ấy ăn chén hay gì nhất ayo jadi sư phụ như pun nghe sư phụ lui mà cái gì sư nhung như này gì sư kita muốn là sư phụ Hello.
ăn bậy không họ tới ngay cho đi mày đỏ lấy ai rồi Halo. Siap. Ăn cua. Naikan lagi hewan dalai ngang cua. Như chị xong là tao mấy东西 với nhau ngàn cua đâu. Ăn với ăn mà ngàn cua. Chẳng lẽ ăn